Chama Camille. Camille. Chairman Camel. Asante Mampo. Chairman Camel. And then your birthday. Chairman Camel. And then your birthday. Yamautrinkwa. Ave Miranda Agudia Rakwa. Also Wawufo. Gana mai yedia sam de biabo obi beyewa na fi yade amman kama sam ene yade eno ti ana amadi alternative health center yedi abramo awar form pe awo say your kidney and our liver e ho na atechema o hypertension ana edunya asisiale diabetes ana tetewo wo stroke akon to dem wo kina nanti abre enso ntimi nko ye betu stroke aya wo kajigu kwa na nanom si esna motokura ns no kura konkron achire be che de kaya na kwanta dem ma kwa amedi lab wa family ya be ma kwa anka na nyini se lab bi wo kumasi ya no kwa e twa e bi mu no kwasam se hodie test na nya de se oferie sawa ko hospital na doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana wo wo be se o mi se wo ya de se wo mojem ya de sister de na nampo o Germany o wari Mr. Eni e wo ofretimatim na be ma ne yare o wunu no ye will say or the manema ye kind will na busuafo na te ase na omo se be ma ne ye will ne to aso se owu abusuafo ne ntua omo ma abusuafo ntua na yi aseka ne manane na yiri ntua no de omo ate ase age ska no edu time wo so omo tu free fie ho a omo so omo ntu ena na wie ye de abedan wo enu ntina ye de abedan so wada roma Eddie Germany yamwaha. Hello mama me ba cho me waso Safian pa what say mama mba cho me ho ye pa Auntie Naa me Germany fa hin komo na ebeboy Hamburg ba cho Hamburg ba cho ai Denesi Amina me bia de ese ni say me wari mi kunu 30 years 32 years ena papa no me ne papa no jem Hamburg ha na me ne papa no etuna ye no ye na de so obebo na busia me so me man ho kwan mama me na obo na busia pa okofa na wo fa ase ode me sabe agedi ha mama me ntime nka no kidie no si na but mama papa me na mbacho me ho ye pa this ampo entie wachi sane wo si ko wo telephone mu no ko ne sa entie wachi ko se wo sa ko na fi hol ti to aso be ma ne ye se obeboa na busuafo to aso o ma me obeboa na busuafo ti ma obeta me ma ne be fa na wo fa ase a chese enkra ka asem ma ne de be fa na wo fa ase ti mama enam so ma akola no e baaye no ni ku sa abo na ma ne be fa ni nua no ni pa nan kan ho ma omo ye ne fa ne se makuma no ne mane ne nana no ni pa duonu mienu e na wo kurom ha o de ni nua ba mi se kuru mi de na chi e baaye wo de ne ni nua ba o de ni fura chi no so ma enso wa hwe tete wa hwe busu ni nyina se de na ho de be de e de tini enti me ka bibi shemu na chese yare bebo mi kuna odi film enti mi ku film no mami na mesie no mami na mpacho mi ku film no o benye busiani bi amwa me na papa no mi ami ye bibia mi di sie no me de mu no o ka se owu a mi ku kan no le wo mu se owu a me fa ni ko fie ngosie no mata bra owu ye no omu ye se omu de aduro bi kan nti aduro na omu de kan no etumi e ma ye fa emu ne nko nti no ana tese ye ko doctor sama ne se pese edifu no ko fie no ana omu se ye kan ne ntamu a ko omu nim chom be ye no be ba mu no but edi na awotwe omu de asa fridge nti etumi fa enko fie ana omu ma me letter ba me letter ne bra busuafo ne se be ma no o ka sa me fa ne mra fie but na ntumi mra ho ama ho kwa mama fa no ayede ama amina bibia akwada me na me fa ka ni nyina no fa asefo nipa duenu me fa ne say mesisia enkwala nketo aka oni pa be ya duenu nsia duenu nso na obonna mi kunu saso aba abuchira ha sei mu nyame nsa wura wa ya ade pa mami na tu kwanso ye fa ye nua ba kokora nkoe wa ya ade ni nua ba ni Oyerepa ne mane ne nana no nipa duenu mienu
ɛna ɔmo ko ma se ne ma ne nana no na ko ma apɛne no ne wofa se a ɔde ne krata be ware no de ne ba aburukyira ha se mame na me ne ko ne wuye no kran sebe ne ne hwe mu because of no wofa se na ɔde ne krata wale na ɔye ne here e wa aburukyira ha na dia beni ankasa na dia beni eti no wo mu nyina ni ko wo mu nyina mame na papa ne wuye no obi anso ma sene 1 cent ko babi adifo no kwa akoto bosume ba ko na asa na misie no mame na wo bia kwa ahwehwe efunu no sefunu ne da he nuku ni nia ba odi nachi e wo kro ma oba peni am nuku di nachi e wo kro ma se mu no kuma na tumi afra ne amusam se bia na he kwa na me nia be ma no ye ni na muda obi amu am kopem se me ne me ma nkwala miensa me ne no no ye bembra me ho a ni sie no me friend say me bibia me to na asase ye bibia wi mama na me to na so nyina ko si 10,000 euros aya me nko a busuani bia mo ame se me kwaje fu se me ye yo mo so le no mo fefra mo ntoma e na omo betena ase nti omo tifi omo be ye ni nyina wi ye no e na omo be bisa seka e na me ka cho mo se e boka 2,700 ni si ene ne ye ne bibia no na kuma apene ne se onya ye na otuaka na kuma de wodi mi kurachi ne na kansa ana mi kunu mi aba no pene no ma na odo mu nyina abegu ko ma no onu wontua o man kala ne so ntua mpama me na o mu nyina ma ya na ya se nsia no bia wo kunu no ame na nsa kwa mu kunu no mu amobi ensa o mu amomu kunu no kwa amo nsa ka pere ba kura amo ame busuani bia so amoane anaja me de maria ho me ye me di bia wi eti edu sabe bebe ye no na nya busuani bia so anyedan ani machi se yo fa de atu kwan aboa ye waboa onipa ni busuani o ma me nyama ni na waboa wo wani di anya obia obia na ntumi nipa be sensi asa onso ma me na omo wankrata wo koma obia ntumi ani machi ani me akwa ye me ne me nkwa ne koye le jam ko duye me bedu ya abusuafo ase efu ame nko amesie no ko ma ye bibia wie no mame na omo di me siedie omo ma me di siedie ene adwade ene efiada na dwo no omo di me adwade ana nsa na anumere no ade ati me da so omo di me siedie sabo mo ne sam suo ne ne ma chese bi ya amamere omo di me bibia eti ye no a ye ni nyina wie no ene ko ba se papa no ase me wila waye no aye no wila ma ne ma ye ka no ho no mo wo ma abusuafo ntua na yi asika ame na ampa esi bu nkunta ne wie me ko ya me ko du no se de no mo ne me ko no me si me table me no mo anya yi abu eti o mu wie na ebu so mo kasa o so mo ka 130 million ana ja etua scan omugi scan so papa ne se ne mane nya entia na yi asika ene o ta omu boy 130 million mame na omugi 130 million esi nkwala ne nsem omu etua scan ma omu wie ya omu se omu koto bibi kura 1.3 na busuafo na san abeji scan ne ti mama yenhwe ye na wie die na esi etire wagina nse mama yesie ni se adiesie ni se dapadia maame papa ne de man kwala no abusuafo no chire eti wo ni maame ni aba oba wo ti fie ho wo se wontu ana ni ko ni ni aketewa eyere onu so ti fie ho ni nkuma afo ne se omo ma ne ntu won fa kwala no eda ne ema wo mo eti me kwala no omo no eti fie ho obra ni na me ni kunu hwe wo kunu ye me ni kunu na hwe o manyina ma wo so aho na sabi wo kunu wa me de wo japade ama wo waje me de me ni kunu wo na se de na japade ama me ha wo se me ntu ana wo ti fie ho na ya mama wo lete ju wo se ntu gila wo se ntu abato sabre me ka bibi a che wo mo a o so wo ntu de me tie ye ne so o start de dan na ma han wo fie ho eti chese mama na abusuafo ni nyina ahye akire ena ba ya no wo mo ye saade no eti me de me no mo ni bebrebe bi ha o tu no mo so me ma mama ne papa na 19 fie say mama pa so fie dia samie no 38 years on na do 2 kwan ko Germany mi pa so mi nya na de mi 2 kwan ba mi be hia na ha ya
Sir, and now to be more versus Busia 426. A coin, I want to send a coin. As a Busia 426 foul be a coin. Bema in a bob 36 years. Timia for passing Yanom, Makumako 26. Now, so do a Busia for send a coin. Me buy. I said, me just out to them. They want to say, I'm here to coin. Okay, Papa, will. Why I will, Patron, Papa, will know how much from there tentem why. Why I will. Me but your video will. Video will need ya. What you say? Or what you say? And I was share what you need to be a man. Didn't you know Uncle Fa meaning for my 1 year will a man? Now must video will. Mammy, now my friend is 25th December 2021 and you may acquire Soyaba. One man of friends or Babette, and I said, I'm sad, yes, we come Uncle Annes and Miss who comes for a better answer. Yes, the band was a no crap paper, or the paper not talking, Yanoso, so. Eti mama na me pacho what the paper na to akonya so no so eti wo sori ya no yi paper no wo start say walking kan paper no eti mama what ka paper na no ka tell the baba ya say this is so video for to me so me so try me video and we try video I started so try me video no and we started so walking kan yi paper no mu nsemo ayi okay nti papa follow ya name hodwa tisisi ani ya behwe ne se testator nipa no kasa omuyo testator no aso video now or the scene so sawaya wela emra no esesen ya hwe be kwa kotie the testator no ekai emra wo ho bebre e wo Wells acting tibra oye video no yare Mani na onyare sound mind na yen share say wa ment no onyare of sound mind mani na so how him see the necessity man so so we want some there can me say oh yes video no na onyare of sound mind there so no ntina me busa no no onyare ti dia na me see no kwan so permanent for na won tintim will emma no me mama na me mama abesi enne ya owiye kwa manti ase papa ne Fred ba ne say twa me video ma twa ade nani eso be so me ye video na obi ehun se me na me to ha me kasa no eti no tano ye di sense no owu mama na 2 years Tinache se bre wo mu se sa 2 years onyare na 2 years so ye video edito ho mama na me ko na just na me ka se wo ye kura na 2 years na te me ho se papa ni me se de na family ni siti na se we so ko so ye video okay we na ye papa ye wo kura na ka o mo ntiase oh combat yes man say oh man baby wo ho a emra da ho na na me ne mraninfo bi kasa o se nsa na testator be so video etayama asojafo pa titu ne asojafo akwako na bia etu aka no kono no otimi ka bibi in a video ansana wato emra wo kwan fa so ye testator betumi aso video esine so aye no na chese nipa won se mi wu ani aka me na kakra bi na mawu sa emre da ho na mom se wo so video esi so emfie mienu achi ehọ na asem ne won ti e mara semra ne sesei te satan no de o se kwan a ofa so ata na de nse so video si me so mia na me kasa mia manu asem nye obi na eka Wills at no so chese wo here anya hwe kra no ye hia dance for mienu Wills at least 2 witness yes o mo be content nyama wo di chicho na mo mo be di dance say testator na ye will no na assign o sign ye on be witness sa o sign ye nyema wo beche ti ya be bra na wo ye so video no na mo Germany wo so no mani ukuri adansefo be ne be di asenimu adanse mamo
no de bi ni na e fa we say me kunu frɛ me brother me di nachi e ba fie o me brother so no o ye be poso chi dom hene to oba no ne na damfo hene ba ko ne bae good ti na say nipa mienu kra wo ko so no ka kire me bra say akonta obi enim da obi bewu ana me nim da nso abeja me ma ne ho eti me binyame di pa so ba Jessica me di me fie ama no kan usina ye na konta wa wu ni pa me brother ne na damfo ana oba obeka sa asem me kire wo fie o mo ba ha ye nche ha ana o ka kire wo nti o ka kire wo mo wie ye no ana me ka kire me bra sa sa na kire dia ye ntu ensa yempa bibi mfa na na se ti me bra bai e ka kire sa konta asam a wa kan e be se wo so wa konta me no obi ani ase da because me wan kana baby ase mo obi a me wo se me de bo amabusu bia no ma bo amabusu wie pa eti me ni ase da bia because me che me ba dia nya se me twa me kete ma etori eti no me ni ase da sa na koyeye me brother bai e ba wa so ba beda ye beda na se o se da ni ase da. Okay, tia yenhwe will ni mwasem ene se video monfa video tesita no onwu ye na watwe camera sine so yentie and I'm a Johnson. You know now. The other Yana. Just was in Yanni. And so I say, if you never saw we are. We are another. I'm going to I was in gossip, me as a thing. So, you know, all my way any sin I do. That's all. So, we are out there as ya. The Japan, I'm there also me a singing. I am more ye. But down crying. But just, no. So, no, mucha fada, Edica. No quantity, no, I am Marcus, any David, and Frank. I'm now say, oh, dear. We are some kind of me. Johnson. I saw me. Maybe I job with him, see him be skinning. And I'm in the minimum. Napoli, where this kind of David and Marcus, and Mammy. And you know, Miss Howley. Some tell me, I'm not hospital, and I'm not attentive. And just like I'm a canoe. I go and my woman's on my car. No one to because we only do in another week. That's all. But I maybe already we can't go on par. So the mania or Zonia. The silver over a bacatu can be there. And Sibuya, I was a sort of remedy. Maybe as a can Diana, a drug and Ghana, and now. You come in doesn't also or toss it one. Oh, no, to know, never come on away. And I mean, never if the above was of the work in your books, I would also be my heavy. Okay, testator no video willa. No. Oye, mfie mienu ansana, or twa nananom ewon siedo.
wɔse ne japade ɔno ana timo na obi busam sɛ wei so evidence yɛse mmara ne say at least 2 witness na me ne ɔmo huru so pa sɛ me amete hɔ na me ama so camera asi me so na me kyerɛ sɛ me ni hɔ a asom asi mfa wei aso me gyina mo onye obi na ɛkasa ɔmo se ai ɛbrɛ da ho ti yɛn a yɛtaa yɛ saa no yɛn hyɛ no so yɛwɔ brɛ a yɛde yɛ ti yɛbɛhwɛ wei nyinaa abusuapani Hello. na wote sɛ ɔpani kwame kyerɛ Pipasho me ho ye na meni na ha me kafra wase a wo Germany afiampon owa homa no so wase ni wura firi mu papa one na bobra mfie bebre ne esa oba so ota okunati no yama na busua papa ya ne wisi a ehoma asem afi wotoye abusua kapre ni firi na yiyo ne ba bi obeda kwankwaja wa ye no kama ne kan nyina wafa papa na to nanum tuo se owu a ne bibia ne ne madea moji fie aboso se mo nkɔ nne enkɔ tena kampo mutina mo pade ato hɔ a kan ha adwene na samosa de dan nyina ma hai wo bra okuru ato nanum tuo de na japade ata na yere ne mma musimu san na mo de ma hai na musimu san na mo ade aboso yi yo Auntie Naa edasi bebre kakra wo mu ameki ni achire wo mo no ewura no ba ye gina ni ade mi gina mu ni abushi gina mu enti ye bibia wieye ena na nampon ye mase no ye kakra no se ya ne de ese ye toto enye ma ye wo se bi obi wi a ese ye ye to eho enwo nkokọ fa asa bibi ayi ya na mo gboi e de kire ye eno se mo de hye na kasa na nya ne kasa eye ne kasa okay me da se so adi no kra wo ha ma me ye nto so eye ne kasa enti ona me gina ho se kana tie dia ye be pedi mu ese eni pardon mu ekra hia no ye ntimi teto ni ye kan ho ena mo ka tie se wu ye kra ni ye bi kra ye no ni ye be nyina kra mo di aba enti ye pedi mu a ye mra fie ye mra meje ena ye be fie ni ye be ki ena me ka tie o se Edan ebi wo Kumasi ebi wo Nkran ebi wo Atmetin enti ese ebusia no enya biye ade akoche ya wo mo akofa yeke yo ya ba da seven me eni ediodi ade eni nuya ba eni na wo asemu ya betogoi wo ye nana wo ye ba so kra mo ye yenye na asemu bi e kan fie kra ni adia wo kwa fa lawyer e kan e tie dia yan so ya reply na ke say no asemu wo court ye asemu wo court Ejijeje na temu ko kinidiye nana Auntie Naa wadawo ba drink me kan sem no ko me abuso fani me ba one na serve wo ye abuso fani me ba nya bota yento ye bo ase ye jemodi se nanum asem na okenkan ne di ye jidi abuso eno mi na abusami ana mi busa se o se mi di ka busa se ne na kasa e no e modi hye na o se ane nam se o te wo di hye na num asem no di eno die eno me wo we tabi se o ka te ye nta
bibi manira minim die meka na bibi manira ni die meka na ayino ma sero na ebese wo bisiafo no obese wo ye ene what's in the line so mami musa no sama wo kan nyina no wonka bi nkyerɛ nka me ha me humpo ya mami ampon mama 7 crofon sa wo kan asɛm no wo court mama na when the 7 wo me brother ba ko ye lawyer enti me bo na mane no de ya no question was 7 wo mo me ka tro wo so wo fi dan respondent do ending o me nya respondent dia o so wo de akokɔ to o mo frɛ me o me nya letter bia che so mo de asem no ko o mo se wo was 7 wo mo se wo lawyer no tine mo ma o se o ye o cousin say e dey ma deku am onya wa hoto wa opasi e massage ye miamia wo twetwe ma onya hoto akopon chai ebi wa madi alternative health center wakoma ye de na etete wo honam ye de na edunya say ma de dia typhoid ye de bia fru tri su kopem na ase de enya no nko o say ye ne yade ana enam yade e na etete wo o de pua ana gono ye tenete ebia ye wo mobile clinic nso e wo ho wo fra ye ne ye beba ba show amedi alternative health center ye wo forukrom traffic light na so no mo Love Services Dynamo. Freya was 0541 1431 68 0202 913511 and Kraipokia say rock it down 0502 450975 and Atakra de Kokompe 0249 332624. Aya wakadi kwa na nanom si esna motokura ns no kura konkron achane be che de kaya na kwanta dem ma kwa amedi lab wa fami ya be ma kwa anka na nim se se lab bi wo kumasi ya no wa etwa ebi mu no kwasam se ho de test na enya de se oferie sawa ko hospital now doctor na ka cho se ya de se wo mojem ana wo wa be se o mi se wo ya de se wo mojem ya de bi to se typhoid after hepatitis B and C diabetes ayesi chwe ya de cancer e to ni petri mu ye ye fun ana fo be mem ana fo be kwa na be bo mi ya de na wo bi ana fo kaye na HIV test na pesa we ye nyina no wo betumi ahwede ama oba wonye na pesa oni sa afa wo de yi afa no ye tafo ayina sa anasa ayina nai afa wo pesa wo mi se ba ba wo no yo ba na se be ma nyina mu wo de menstro fi se abedila wo we ye ni wo dida so ye on fidi ama so ye de test wo do nyina bi kasi ye di adwede che e be hwe so fra ye o kuma se o fori pro ye ni STC workshop na ene di hwe ni mu ye ye adwuma fi to da ekosi na me da ye number ni 0244 96 49 22 0541 143168. Simima obibia kwaba eba Lab Services na sene na wachi bia ye ne mu echechin komofa ya pomudin hu no enen so yaba mu ho se ye ne mu ba ba cheche enkomo afa apomudin hu Lab Services ewo oforikrom traffic light na sepe opposite STC yard of into fi Kumasi ko enkan kwan no so ayewo nsanifa ufi enkan ba Kumasi ayewo nsabunku na sene na wochi bia ye ne mo cheche enkomo no ene ye de yare aye fe no gonorrhea a eye endemu yare na aba mo ase eye ene ti se ye ka gonorrhea eye endemu yare a oba anase bema wo bi no ni ne ho kani kosia obenya saa yare ni bi aboa ye friend no na ese ya gonorrhea ono de saa yare yi eba ti yenhwe se obinya gonorrhea ensenchani be na da ewo ni nipadua mu ema ni hu se wanya gonorrhea ye wo mafa ye wo mema so ede ye wo ho ti se ye fa bema o ye bema na wanya gonorrhea na normally o jonsa o ti ya untimi jonsa o be filisa jonsa de but untimi enjonso ebi osusu hu se enso bi efri obememba inso a sabe emfa enka hwehwam eba inso so sa ne color no enye normal ayese yellowish ayese green bi no ti se oye bema na se hu sa ne oma we na ebe se obetu anamo abaya se Lab Services ebetimi aye gonorrhea ebetimi aye enemu yare foforo
nti sɛ wo hɔ na wo hu sɛ nsuo efi be memba a enye normal anasa wo dwonso na wo Philippine utimi ti sɛ du so de wo pa ba wo Philippine na ni na ebetimi aye gonorrhea ni dinti enkonkoto eduro ewo mo ewo nkwanchen no ho yebesese obeta na mo aba ye ho ye de number no tuja Amedlab services ye number no 0541 143 168 mi sisubio 0541 143 168 sene medical abobo enioma eden di woni pedie ni ebio nso oye be ma na hu se o testis no ahono anase ayekese a eno nsusu betimi aye gonorrhea no ehun sunsanso ebo woni pedie ni enti yehu gonorrhea symptoms ewo emmemem no yebekọ emma so ho akwa tu yoba na oni be ma ehiem oyoba na oni be ma ehiem na oti yeah, about any bema na enye normal yebesese ubetu anamo aba ya see Amedlab services ama ya hye de ya require ye obi ana enye gonorrhea ye nemu yare fofra tu ubetu anamo aba ye ho ebio nso se oni bema ehia ewie na hu se moja asoso mpa no so a enchese o ye virgin nti wani bejide bi ebetimi aye yare nti ebesese ubetu anamo aba ya see Amedlab services na ya hye se yare fufuro bi anase sa gonorrhea yi bia ebio oye oba na hu se discharge abnormal discharge bi anase insukankan ana inso bi ane color no different from normal betimi aye aputo bi break color betimi aye cream bi sa no enko jack store enko pe white edro ebetimi aye gonorrhea sa gonorrhea insu nya ma hu sa ne o ma no ewo oni pediem nti ubeba ya see Amedlab services ewo forikrum traffic light na sepe opposite STC yard aye number 0541 143 168 0541 143 168 ebi also oyo oba na odwunso na woti ya ewo dwunso ni ma ebetimi aye se gonorrhea aboyi anase na seria gonorrhea yi ena aba woni pedie ni ma o cause harm to woni pedia oba nso so awojo nso intente obo a esete ye hu te ojo nso intente ma diabetes entimi enye diabetes enkwa ebetimi aye gonorrhea no nso sunsanso ewo woni pedia ni nti se wo sa ne o ma we na ye besese ubetu anamo aba ya se ye ho obo a say me ne be men share mu da but ye wo enna foforo bo a ye fe no anal sex anase oral sex and sa enda no se any se oba anabe ma odina no any obi foforo da enye normal process na ye famu de wo akwada se wo ye sa oral sex na anal sex yi so a ubetimi enya sa yare ya ye frɛ no gonorrhea yi bi enti ye hu gonorrhea yi signs and symptoms se wunya sa anyoma ni bia ebema wo hu se wonya gonorrhea no ye be hwɛ complications a complications as gonorrhea yi edeba se ye hwe bema ye hu se emmema enkwamwa na ekohia oba no kohia ma akwada form no eya ewo kwan bi a efa so epie sa aboya ye fa no ne serial gonorrhea yi obetimi akwa block sa kwan no emma sperms no entimi mpie enko fertilize akwada tubo ye se be ma no hu ni ho anase ontimi wo na afraid omo ni nam adunsifo ni asofofo so enye bibia na spiritual ebia na esa gonorrhea na wunya ye wan treat ni ntem na ama na ba bedu sa stage ya nti wo ho ye be ma oni obehia mu use protection but akwada ntimi mfiri mu mba so anamo ne bra ye ho nye bibia na ye huhu mu asem ebia gonorrhea aboy na cause sa infertility ya nti Amedlab services me de number no say tuja nti sa fe na wachim wa fidie na to aha Amedlab services na ye kasa me de number no tuja fe nyam di kan no 0541 143 168 0541 143 168 yo foricom traffic lights na se pe opposite STC yard ho
See who complications or a meme when ye better or your bands and now gonorrhea each and since I saw bang and a debro. Ye were Yarabia a friend of pelvic inflammatory disease. No. Ye war or by nipedium, ye or Adibia a friend of fallopian tube. Normally, say Beman on Quamwane or Banucosia share moi. Saquarane for me, a decant for share that tube name. And sana edi enabe miensa na enaya akwakoshe awudie nim. Inti sa pelvic inflammatory disease ya emma ectopic pregnancy. Akwada no oformi koshe fallopian tube ni ma. Every 3 days, 4 days na nkobeka koshe awudie nim. Still na ano wo tube nim na o nini wo tube. Ye tube so a tube ye ade kitikiti. Inti wa imagine say akwada e sha ade kitikiti be say mu. Akani nyeye tube huna akani ya keseno ebika tube no betimi afa Azali esigana nson wasa mesi na yenso ye di ahode bubo mbuza ma mesi ya Jahbless Yesi kra baby afonso betimi aya yibra fata dia so yeah what the 100 Ghana na wo ya froze memere degeta yeah mudien kasa nampe kwabra 100 Ghana se odi fufu kwabra Oyerepa 100 Ghana digitalization kwabra 100 ya wafe Madam Pacho 74 million. Tiaka 100 Ghana so be yama sisia. Pacho matimo. Yo, dia na beka. Mami ni ameka cho ni otiefo na wadofo nyina se me da mo ase bebre. Ene mpempenso amode ma ba bedu na mani nda. Enso maya ama na bro adwene ntiase so. Ntimeko so aka se obi bia oyi bibu ame. Ne wenye dukura ono so mu nyina nyame nhira mo no nyom akoma so ade. Na yeso ayekasa ma yemi muri ya ya ni kapreso. Na mama kwatentene a oni weta so ahode no kwani ya so asese menye sa afonso ni biem omo fa ncha me ama mesua de bebre tinyame nhira mo. Okay, all right. Ohine ne de 100 Ghana ne mawa mama sonte wai we yi bia faka. Say. Mama me brain fifi mam say. Aya wo ba no edi owo ene bebro. Nti wo gonorrhea ya ede o how pi ne ba a ebi kwa ni owo. Nti enchan ema ni nye west